Jedan od organizatora turnira, predsjednik sportskog društva Lovćen Goran Đukanović, nije krio oduševljenje urađeni, uz uvjerenje da ragbi sport u Crnoj Gori ima budućnost. Ragbi sport je od Brazila opet olimpijski sport, tako da veliku šansu imaju i crnogorski sportisti da se kroz taj sport iskažu, jer kao što ste spomenuli, rukomet i košarke, sve su to sportovi koji mogu da daju, ako ne mogu te sporte da daju vrhunski igrače, mogu da uspiju u ragbiju. Tako da ja sam stvarno tu i prepoznao jedan kvalitet, jedan potencijal koji će sigurno u narednom periodu rezultirati da imamo možda i najgledaniju ligu što se sportu u Crnoj Gori tiče, to da bude ragbi liga. Prštalo je sve na terenu, još jednom se pokazalo da ragbi ne može da igra svako, ali da u Crnoj Gori ima potencijala. Turnir je imao i humani karakter, ragbisti, učenici osnovne škole Mahmut Lekić, kao i štićenici Doma za nezbrinutu djecu u Bijeloj, poslali su poruku podrške ugroženima u poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Mi smo tu sigurno da pomognemo i Srbiji i Bosni i Hercegovini, evo i Hrvatska je zahvaćena. Mi smo to iskazali danas kroz ovu našu transparent i parolu gdje ste nas i vi medijski podržali, na tome vam zahvaljujemo. Također smo veoma zahvalni djeci iz Doma Bijela koji su došli da nam budu gosti danas. Ragbi sport u Crnoj Gori još i u začetku, reprezentacije 7 već postoji. Turnir je bio i generalna proba pred start kvalifikacija za Evropski kup nacija 31. maja. Crveni su svrstani u 7. grupu zajedno sa Estonijom, Slovačkom, Norveškom, Grčkom i San Marinom. Selektor Mišel Milović nada se najboljem. Pametni momci brzo učiju i ja mislim da će za par godina biti dobra reprezentacija ragbija u Crnu Goru. Milović je karijeru gradio u Francuskoj, u kojoj je i rođen. Ragbi je u zemlji galskih pijetlova sport broj 2 odmah iza profesionalnog fudbala. Poziv da vodi Crnu Goru, kako kaže, nije mogao odbiti. Otac i majka su mi iz Tivta i ja sam rođen u Francusku. Tamo sam se podigao i tamo sam igrao, počeo ragbi, imao sam 8 godina i tako sam evo, već 35 godina igram i treniram. I zvao me Beke Tuker da pomognem Crnogorski savez ragbi. U Crnoj Gori postoji 6 ragbi klubova: Lovćen, Nikšić, Budućnost, Tivat, Mornar i Porto Novi. Ragbisti Lovćena protekle nedelje dospjeli su u žižu sportske javnosti slikajući se nagi za klubski kalendar. Cilj je bio popularizacija ovog sporta. Sve krenulo inicijativom našeg predsjednika Gorana Đukanovića koji je pokrenuo i sam je pokrenuo taj marketinški potez koji radimo za cijeli ragbi Crne Gore, koji će privući nove ljude, nove igrače, samim tim i popularizovati ragbi u Crnoj Gori, napraviti ga vjerojatno mnogo masivnijim sportom nego što je do sad bio. Trofej je pripao ragbistima Lovćena koji su u finalu pobjedili Nikšić 17:0.